wa abana ba Nyasaye aigekera Abigaili mwana uri musawa komokore mirima motebeti muna nabaria airaneti abasomba ba Daudi Abigaili niga akorete bwango asenge nchona amanyete asenga keria ekeririanda abagambi ngo twara barenge ingana ende nabarachi cyogoto itakera kende gyonsi Abigaili akaimoka bwango mono akaroberia bintu biri mu byonsi endagera akaboye bitita akaimoka akamana kubeke divai akabeka sebirandi akaimoka ikinyama akaimoka ikiregento erinda muire Daudi aminyo kibwango Abigaili akarangeria wasaye bari bayaka batabya imoki kitigere mubeke ndagere yugo bwango erinde tosoka monero nanekero togendrete kogenda ni nyimba bwati korumaga abana ba Nyasaye abakora imirimo bana Abigaili karabatanga nabakogenda Abigaili akamana ko bwati korumaga ingege ntuge kongo kigege statement naganiriya mangana yatonya some korugoro nabora nyore gitabwe kenkwana gokeigwa Abigaili yegenta akora tatatebe tyo musacho uri ayo napari tachiye tiko muboringa ekero muruti Daudi atoma abantu gochana kikwa batebi abana ba Nyasaye tachiye tiko mubori kende Abigaili araga kora mirimo yaya karobiri bintaga kora Abigaili agasokegari akaimoka akagenda erinda chiko tango muruti Daudi bwango umuruti Daudi tabasa gocha goita abantu benyumba yayo amane kera Abigaili arenjera kogenda ogo chikorigeri akanyora Daudi uri ogo tirimbo kokwerembo kana abantu baye naenda avange chimenye bago chichaba bwatibirwanero ngo chichabari baiche ko baita abana ba Nyasaye amane Abigaili genta akorete niga aigete bwango kurutigere igore kare kangena no muruti Daudi akabeka maruwa yonsa akamurange akamotebya aya Daudi ayo muruti one inchomo kungo musombo nigonga netiontegerere naenda mane kara Daudi arocho mukungo rio bekira marunsi bwango mono oikire kurutigere igoro Daudi akarigere nara agaika bwango agaicha komotegerera ekera motebi ngente getontegerere amane nane Daudi na bamotebetinga kwana mukungo yakamotebya amano muruti negunga nkwato mabantu bachiche buone baiche kuye ndageranga no kabwata abageni omusacho orione oimokoira neri abantu abaiga bobe ekera baira neri tinare ngororo lakini narore ngatigande ente ndagereye kwaga netie erinde abantu abo baba yibekichitigere baira na manero amana naende ekera bamote Abigaili amote abiboigo akamote no monyeto musacho orione munare no monyeto eriyo kakoro kweriga akoro kuna pari neri etariyo boriri naende no mumanyete no monto mwene no naende mochai ayabona tintage tiobeke siomba kya ogo chia somo sachoria ori no monto moriri tigana nere ono gonta getonyigwe ombarero bobe bwansi obwatendagere yege na aretira abana ba Nyasaye gocha erindo idera abantu bao nabageni ba abana ba mintu amina lakini bakungu bari monyigwe omata munene ndata kwara mangana igoko buganga ne memory card yabekirwa seredio to basaga tagara bosego tonyora kende igwa omukungu oyo igekeratebi Daudi akamotebia tigabona babwatendagere babekase kitigera cyane na koigura nande na kwabeire bakabekendagereria Daudi agaonjo kanero amona abasacha baria baye akagenda Abigaili akaira na gochika indage tigo soma gochinse asenge chinga kingo ganda tinane ntoga netienchiria so abana ba Nyasaye Abigaili ekerera na gochika Abigaili ogochiko ikabwaye Abigaili akamana konyoranga omusacho yegana pari osiekere chinyondi osiekere tugeri yaye yonse omusacho yomanyire kobeke kangaranse bon ono gabegete kangaranse asebirandi igabegete kangaranse asebitono bono ni gaga sane kabisa koigora pambua ni gaga sane kongotera no musiki ni gabegete bono igaga sane wambo tibim tirara bono tanyo lakini no mukungunga yare nini nasema hivi kijana wangu huyu mzee ambaye alikuwa anaitwa Nabali alipomjibu vibaya vijana wale ambao Daudi aliwatuma kwake waje kuwapatia vyakula wapelekea kwa sababu Daudi alipotazama akaona Nabali huyu wakati mwingine ambao ulipita Nabali alikuwa anaishi kwake alikuwa anamlinda sana lakini Nabali alipotoka katika boma ya Daudi alienda akabarikiwa na akawa na mifugo ambao ni nyingi Daudi alipotazama akiwa katika chumba chake cha juu akaona Nabali jinsi ambavyo ako na mali nyingi kule chini akawatuma vijana wake waende wakachukue angalau chakula waletee watu wake waache kukula lakini wale vijana walipofika kwa Nabali hakukumbuka kwamba alikuwa amelelewa kwa Daudi Nabali aliwajibu wale vijana vibaya akawaambia nendeni tokeni mbele yangu ninawapa chakula nyinyi kama nani nawapa chakula kwani mumelima kwangu nataka mtoke mbele yangu muende kwenu mumwambie Daudi salamu zake sifanye nini sisitaki Nabali alipokuwa akiwajibu hawa vijana vivyo Nabali hakukumbuka mke
alikuwa nyumbani. Abigaili alikuwa ametoka kwa ajili ya kwenda kujitafutia. Abigaili alikuwa mwanabiashara. Abigaili alikuwa ametoka. Lakini Abigaili aliporudi nyumbani, vijana wake wakamwambia kwamba kuna Daudi aliwatupa vijana hapo waje kuchukua chakula, lakini mkubwa wetu sikia aliwajibu vibaya. Na Abigaili mwanamke katika familia, huyu mwanamke alikuwa mwerevu kushinda mume wake. Huyu mwanamke aliposikia mambo haya, mwanamke akawaza sana na akasema kwamba ninajua Daudi ataanza kukimbia hapa nyumbani kwangu, atakuja kutua na kumaliza watu wa familia yangu. Wacha nichukue zile vitu zote ambazo alikuwa anavihitaji, nimkimbishie, nimpelekee kwa haraka kabla yeye aje hapa nyumbani, aje kuwaua hawa watu. Abigaili alipopanga vile vyakula vyote, akawaambia vijana wake, hebu kaviweke kwenye punda tuondoke sasa safari. Na akavitayarisha kila kitu, wakatoka. Akamwambia vijana wake, haya anza safari sasa, mimi nawafuata kutoka nyuma. Abigaili alikuwa anataka wale vijana wakiondoka, na yeye pia afuate polepole, ili mume wake Nabali asijue kwamba mwanamke wake ametoka akimpelekea Daudi chakula. Amina. Lakini wacha nikwambie, huyu mwanamke akawa na akili nyingi. Alipofika njiani, wakakutana na Daudi akiwa na vijana wake wakikuja ili wache kuwaua hii familia, kuumiza hii familia ya Nabali. Huyu mwanamke ambaye ni Abigaili alishuka kwa haraka sana kutoka kwa punda wake, akapiga magoti chini, akamwambia Daudi, ninakuomba wewe mkubwa wangu, na kuomba wewe bwana wangu, mimi kama mke mchakazi wako nataka unisikie sasa. Na ni ukweli, Daudi alipomtazama yule mwanamke, naye Daudi pia akashuka kutoka kwa punda wake, akashuka chini, akakuja akamuuliza, akamwambia, sasa hebu niambie mama. Abigaili akamwambia, wewe ulipotuma vijana wako, mimi sikuwa nyumbani, nilikuwa nimeondoka kidogo, lakini niliporudi nimesikia kwamba mume wangu hapa chakula na amewajibu vijana wako vibaya, wenda ikawa hata alikutusi. Wacha nikwambie wewe mkubwa wangu, wewe bwana wangu ambaye ni Daudi, nisikize. Huyu mzee wangu jina lake ni Nabali, na jina lake ni la ujinga. Huyu mume wangu ni mjinga, na unajua na unamfahamu kabisa ni mjinga, ajifahamu yeye. Wewe usitazame yeye kwa yale alikujibu, lakini unikumbuke mimi na unisikie kilio changu, upokee vyakula hivi ambavyo nimekuletea. Daudi akasikia kilio cha yule mama. Daudi akakubali, akamwambia, sasa waambie vijana wako wachukue hivi vyakula wanipee, alafu niondoke pamoja navyo. Wakaondoka, wakaenenda pamoja na hivi vyakula. Walipoondoka, Abigaili mama akarudi nyumbani. Abigaili alipofika nyumbani, akampata yule mume wake ambaye ni Nabali. Amefungia wale kondoo wake, amefungia wale mbuzi wake, amewafungia ng'ombe zake. Nabali hata hawezi akastuka akakumbuka kwamba huyu mke wangu Abigaili yako wapi, na Abigaili ameenda wapi pamoja na vijana wangu siwaoni. Nabali akafurahia tu kwamba amewafungia mifugo wake. Abigaili alipofika, akampata sasa Nabali kwa nyumba, ameanza sasa hapa anakunywa busa. Unajua ile busa, ile pombe ile ya wazee. Sasa hapa Nabali anaendelea kukunywa, Nabali anaendelea kupiga, anaendelea kutuanga disco, ndio nilisema alikuwa anasema awambo tibi mtiara. Sasa ndio Abigaili akaenda kumtazama, akashangaa. Abigaili akamuuliza Nabali, mume wangu, wewe unaendelea kukunywa pombe, wewe unaendelea kudansi hapa, au kumbuki kwamba Daudi alipotuma vijana hapo uliwafanyia vibaya? Unajua Daudi alikuwa njiani akikuja ili aje kukutua pamoja na familia yetu. Mbona mume wangu wewe haujifahamu? Mbona ukumbuki? Nabali akasimama mara moja akamuuliza, unaniambia nini? Kwani unatoka kwa Daudi? Kwani Daudi alikuwa njiani akikuja kutuua sisi? Umemrudisha akaenda? Nabali alistuka, akashikwa na putua, akaanguka chini kifundifundi, akafa. Ile kangara ikaingia kwa kichwa. Omusacha uliake rakwa, Daudi akaimoka igoro nanse, akaenya romo kungo koro kwa Abigaili naende, akaenda akajiakara nende. Na Daudi na yana bari ngero yebugo gukumi. Daudi akaita omusacha ulenge koro kwa Uria. Akaira mokaye, naende omanyire koimoka, naende Nabali nare karastoka, naende omanyire koimoka, oire na Abigaili, asinge nchanyo ranga Abigaili no mokungo oro mungani abana banyasara. Mochiyo yego tindere tingaito korusio mokungo mungani muna Abigaili. Kaitora rusio mokungo mungani yora egero musacho ayaba kagoikoma ari abana banyasara. Aso mokungo ryo bwato musacho morali. To baisa ko kalanga nayo motangani. O mokungo renge koro kwa Abigaili ni ga bwato musacho rengo morali yo koro kuna pali. Na pali no nyo bwato nibo, na pali te ingero tete manyo ta abana banyasara. Na pali ni ga renge ko kora mabana era na ni ga rengo motini, na pali ni ga rengo mwana no musacho yo. Bwana na totari
musacha oro mwegenwa tobo musacha muri muno musacha na pali amina lakini abantu bari bane mwigwete mwankora yare nanye mwigwete korumwaria amen ni yamana abana banyasai asenye njojo ko gwa magana omukungu oyo igabigaire nabakoreta magana manene abakungu bane tigata ko nakorera abakungu bane tigata ko na gwechana tako na gutangaza abakungu bwa se para gweta wekerekere ngo kiro muntu ni gamanye to abakungu bari mwa abana baminto ayenyeranga nabone to ko musacha nabwatenibo naye nabokoranga ngento kyogo kora onyene tugaretire ka abana baminto rende tugeria abana banyasai naye mukungu ne ko bwatara ne byombe nabo kugora ngombe onye musacha okaririyo chitamanye tikogora ngombe omukungu ari nabo kugora ngombe ate ngombe yaho sinka engombe yego musacha yego anyora mabera ariere erinda genda rego konga andake nabwate chinga kichaye karo mana gocha komutoria erinda tigare ko basinga mune isa abana bao amina abakungu tisimame wanawake simameni imara katika familia sio kwamba tu mwanaume akikumbuki tuko na wanaume wengi ambao hawakumbuki familia zao zinaishi namna gani wanaume wengi hata wajui watoto wao wanasoma vipi lakini tuko na wanawake ambao wanaendelea kujitajidi hapa na pale ili waendelee kusomesha watoto wao na kuwalinda pia wakumbuke waume zao wakiwapa vyakula na wanyoro kwa gorachia anga bana minto okwa nyorengo musacho ikire kwa nyoma omusacho yogo koira abana mbara rasinga yaye abana mintenke yiga noone nayo mukungu nayo no bwatenke korkwenta yao omusacho yogo mara mune riyo chimune na pali omugore aroni yakonyara kana mugore no nyine riende gako na seko goruta konyara komanya abana minto omubekere rinde meraro kwisa abana bao amina abana banyasa igwo mukungu yiga abigali ni gakongo kisana mukungu yiga naende na bagenderete ekana na pali akure amwana no nyada utiomoirete naende ni gacheta kaboyo bugo senu ugo chimwana rise da utiomoira naende akagendera gokora yara maya naende da utimiga moireta senge njanya artango mukungu ni garo mungaini igwa omorandi orwaro ni gato tebiga abana banyasa ni go tu abore tigukare aje ni go ku abore tigukare kurwa sime cyane riyo bwata abana baminto nanye no musacho otamiro gotire tako na kwerera tako na gutangaza baba poi tako na gotaba baba Samuel ngangorera sota tigana na sota yabo Samuel egento korabono aye fast yourself igo kwebetanga bana niko bwenga atete kone sote koborete tutagete ko saba Samuel akora Samuel go komusaba sota na ndoko nyarango konyori ne binde ko chimwina bana baminto amina lakini telera bako mwase nje yoko renenga ya abana banyasa tabo mukungu munganya se family yao tabo mukungu na osacha tigaya borone karoro anya ta konyora abasacha bana tigamba tebega abana baminto inyora chinga kioro makabona anya na maruta akora ko yenyone kerundo igoko bwato nyene kirasi goko ngotaratimboka okagete kore merege ntogego goita senda yao ninchongo gotenya saingo komentara matuka sobo sibwense omenya matuka manga sobo sibwense omena gochaka koniaruka omena gochaka kukoro munenda abana banyasa ochake ko bimbenda ochake ko bimba magoro asinye nchokwa riete bintu bitarenge biyaso mubero abasacha banera nakabwo orenda abantu benyomba yao otigo konywa abana banyasa erindo nyoroso ase nyomba yo monene okore kerikero ko ganyikwa nyasa ege kore nyasa ritanga niniga mutonde to musacha erindo musacha nyara ko beriogo o musacha nyara ko muteneria senta yaye omukungu akabe kutwensemo asenye njiyeri berera amina lakini igwa bakungu igo tuache tasenga muno borangeti abana bana igo tuache tasenga muno borangeti manyaye no borangeti otatiga mwata barere shoro riga o borangeti bana go bokore korara riko o musacho ndo mana kora igwa nko arese naye obugeta ati ngone na karoro oro muyakobuyo igo bwata abana banyasa semeria amonto igo yomare tomo oyo igete go korusio bosoku oyo igete go 45 yaye ngenchore igo abana banyasa erinde torerane toganyere nyasa itera ni boruti bwaye achichatu itogenda nkagotimuka amina bwana ninkorera ga gatingore tigento na kimoigwebe omusacho yokorokwa napane aina ara manene omukungu aye anyare tokamokorera igwa bana tosome gitabu ya Isaiah 46 ekabungo kiaye kia bitatu go ikabine Isaiah 46 3 verse 3 to 4 toiguna ningigago teba erinde toinerenga ase chinka cheito omonene nato manyete na ino monene nato ganeti abana banyasa tikatako baringo riongo ase family yao omukungu tikatako na kabaga igagono retebo saga igumba erase norete ko bwata semi igonkora pima na ro mukungu igatigare no bwate kenyekia ne
tega tuare ke lorekega lakini esemiga korta gento keke karora abana ba Nyasaye amina lakini iwa abana ba minto musa chonde nga kere simi bono mambi akorera omo agaichoreri omokungu agaichoreri green card omokungu akaimo kakanyore pati atagenda America omokungu kaimo gatugo cha America musacha akaoni keringa keringa omokungu anekanyore pati ochire bono butaka bwakore gento keke obutaka bwaerire mokungu bono gako matabiko ngumba ko matayi unasema nini? What are you telling me? I don't know you. Mbwe manyote bol bono gakare ko gekwana ko ngumbu ari ko matayi I don't know you ngana ende yantamo bole tiekenene. Do you know the meaning of contract between marriage? Igwa abana ba Nyasaye ngabona ngumbu anyoro musongo ndakora ne contract naboli musacho yo omukungu oyo ne contract mwabwate komo gosega nyoro yo ndari ngumbu e contract tonte boneki murandi ekyogo giansinya namotebi tata tigatusaba monaye twasaba nere nesimi namobeka soka boko kwa Nyasaye namoremia korene nko moremia okoroka koragungo korakare gento keke ngoroka kara ari asesende sakara abana ba Nyasaye igwa bakungu abaiga kaboka nyore nka yao naendo nyore ngo wajitengeye muno borangeti sababu yaye no kobekera omonto mwanya bantu liberera agarte go bokendwa karakorara amina muna bana torega ntobwate bitamba tokwebisia ekaro bokendwa bera bana ba Nyasaye bono nanju tigaba kungu tigatako abachwachi mono tigatako na koba aboge ngagoma nyetekere ngento tiganko arese omana nengo chichare no mana negago chicha tiganko arese aje kene nke yobwate kanye kabwara rabe oitabane family ya omune ngonya no musacha moitabana nyaga goitira chindende matabi akoro munugo omosibyo munu omosibi kabisa egara maina ayabe buya erindo mwanje muno telete kwanchori omoino amina lakini abano muna bono munyagitari ngo chichara igamambiende aramis ngo chichara igana mario gonsipi oyo bwate chiarisa oyo bwate chichonsons oyo bwate byongoreka oyo bwate amagoro mesumari korunze oyo amaina atagete koko korbakari ni nyamambo ne enchira gocha akonyo amaino oyo bwate egento gekoro kwa asima oyo bwate arthritis wana bane mogocha gocha gara kini charo sana chira chobeke kabako tobe kana kamatenga ngataritari mama agokira eri otware charo sana kabako amako ario amaina bwane erinda tumokereri Yesu minto igoro amina amangana ina mayamo igwede so amange getabu kitoke igwe inwe abororeria rwa Yakobo inwe abatigari bonse ba Israeli inwe abana abeire mbogoretie korwekero mwarenga asichinda cyabanyoko na korwekero mwagatire asama bako y'abanyoko inyigwere ninche ndabe amona inwe nonyango ikenga kiyobo gatubwa ino nechimbuche chiarabire akaramurara mwagatire kegima chimbuche chiarabire chimbuche chiarabiresa nimbenko babogoria ninche nabatongete nimbalende nimbabogoria nakobatoria igwa abana ba Nyasaye wana yaikere chinga kibono chobo gatwe omusachoria inyora kona kweyari ngania senta yao na alise kutoka kwa omusacha na nyano motoka simegetibuo ayekera litukogonga lyagonge para yanda ligaya karinga mugasimisi nenyimbo igakwa gatonga tagendense erinde metebe buo abantu bago chikonyororoko mwana chinga kimune chigara abantu mbabwatiase bago chikotenya abana ba Nyasaye mukungu tayore mukemo agenda chikotenya ngayogo chikotenya wo chikolende mete yabane kwanyora gogo sariwa abana bago sukuru mete igoro baka abana bago kuru mete igoro kwanyora bagure babutokire nagonga abana ba minto igwa ekarabona Nyasaye atomanyete korwanka kikwarenga asenda ya nyoko na korweka kwa agatira sama bakanyoko goikera chinga kiekara murabe mwagotire kegima nechimbuche chiarabirese ninje ndabe ginko babogoria ninje ndabarende na ninje ndabatorie amina nimbwato mogokona gosemeringa goikera chinga ki Lucio bone karanda abena agotire kegima onyore na nyaga ko minto na ero agotire ono titori na nguru omane Nyasaye nabe gagotobogoria pato goikera kara abana batuangire abana batatageti gotorigereria abana batatageti gokwakende Nyasaye koiro gosemeringa nabe gagokorenda egekora na komenyete koronga kikwarende ngenda ya nyoko na ene na komenyete kara kwa agatiro kogonga Nyasaye na komenyete Nyasaye na kwa agateka chimbuche chabere charabire mutusa abana ba Nyasaye koiro gosemeria saba watu Bwana ametupa tumaini kwamba hata tukifikia wakati wa uzee wetu wakati tutakuwa tumesaeka kabisa hata nywele zetu simegeuka sikawa nyeupe kabisa Bwana ametupa tumaini kwamba atatulea atatubeba
wake. Watoto wale vijana ambao tunaendelea kuwa, wale watoto ambao tuko katika familia zetu, kama kuna familia yeyote ambayo iko na wazazi na hao wazazi wako hai, hebu kawakumbuka ukawalea wazazi hawa, kwa sababu Bwana ametuahidi. Bwana anawajua wazee hawa. Bwana atawabeba, hata mkiwaacha Bwana atawabeba. Lakini tunahitaji mibaraka kutoka kwa wazee. Tunahitaji nguvu kutoka kwa wazee. Wazee wetu hao ambao ni wazazi walishughulika kutulea, wakashughulika kutubeba, wakatunyonyesha, tukawa wagonjwa. Wazazi wetu wakashughulika na sisi kutupeleka hata hospitalini. Kama uko na mzazi ambaye yuko hako hai, wewe kamkumbuke mzazi wako, uendelee kumlea na kumpa chochote kile ambacho Mungu amekubariki pamoja nacho. Bwana akulinde na aendelee kukuongoza, kwa sababu Bwana ametuahidi atawalea hawa wazee hata wakati ule watakuwa wamezeeka kabisa. Bwana atawakumbuka. Inchoko na koleranga kwa agotiri, inchoko na koleranga bana ambariko kwa akende. Nyasaye nako manyeta abana baminto, Nyasaye nako manyete na Nyasaye nako ligerete, Nyasaye nako senia sichinga kichobo katugao. Ayemtegemea Bwana tu, umtegemea Mungu wetu, kwa sababu yeye ndio muumbaji wetu. Yeye alimtuma mwana wake wa kipekee aje duniani afe kwa ajili ya dhambi zetu, ili sisi zote tupate kuokolewa. Bwana atakuokoa wakati wa uzee wako. Bwana atakuokoa wakati wa ujana wako. Hata kama imefikia wakati hamna tumaini katika familia, hamjiwezi kivyovyote vile, wengine wanalala njaa, wengine hawana mafasi, Bwana amewapa tumaini kwamba Bwana atawalea, Bwana atawabeba, Bwana atawachukulia mizigo ile mizito ambayo mko nayo, kwa sababu Bwana ametupa tumaini. Yeye ndiyo kiongozi na yeye ndiyo mlezi wetu, naye pia ndiye aliyetuumba. Wacha Mungu awabariki tunapomtumainia Bwana siku zote za maisha yetu, katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Uinuliwe Baba yetu, na ni asante kwa wema wako. Umetupa nguvu, tumenena yaliyo mapenzi yako katika familia. Sasa kamlinde yule mama katika familia yake, naye pia awe kama mke Abigail. Umlinde mzee yule, ajichukulie sana na kujikumbuka yeye kama mzee ambaye ni kichwa cha familia, asiwe kama mzee Nabali. Na utakapotuongoza kwa yote Baba yetu, tunajua utatushika mikono, ili utakaporudisha utukufu tukulaki kati ya mawingu, na tuimbe mwimbo mmoja wa Musa pamoja na kondoo, sisi kama familia, katika jina la Yesu aliye Bwana na hata mwombezi wetu. Amina. Get the point. Take a step forward.